Mata kani subject ci lo ma se in so ko ka he tai hu na tu ma tan te ko ni ki ku lo mi me le pan man dan an no se ko ka ta kan tu ma tan te ni me le pan man dan ka to ki ti ni bien ku te than ni si ti na ya ka tai hu na no so ye ti ko wa ni ni ban tu min ke in sai fia hi tool bok em yo ka tia MLA te hian kan soinga nia MLA te hian MLA fan kan ti hian recommendation kan siama so DC ten an lo ena MLA fan man dan ani dan tu le a guidelines ka kaleman lo tia na thona tu khala nen kan ti vet ka ke phechu ka du uluk zuala MLA fan ka sanction na tia recommendation ka siama piang local development committee group local council member zong kan biala son local council so MNF sarkar na vekania local council member zong en huthaya wme mhp mupi ayo pani thewan tela WhatsApp group party ayo pakhat theu kan tel lea congress MNF zpm an tela vengsung paron pani an tel lea chon kei veng group ka tela ka post je ni tun haya kan boi ta dewa hnung ber hi chu tlem chuan ka post man ta lo dewa adang zong hi chu recommendation ka siam hen ka post si atin local council chairman hi tun haya phe chuan ei ni kumatang phe chuan copy ka pe ni tuma dang in tiloi mele dangin local council chairman ten MNF ho khan kan na thoni donin khoya nge thoni dona engzang estimate ania agency po an shringhal veka ka thodana hian diklo na eruk na fello om ka shelawatin implementing agency hi ka du tuile lu tuka ke registered society ka duwa registered society ka MOU ka zia puya chanchin bu awang lai nia kan tar lang veka kan MOU po hu turin lom vek chuteng chuan all samzokin MLA fan man dan ka ngai tu a tuna kan man LC te midang te hi ka huat thu ni lo ta se la chen chu welfare te kan hang tho a chen chu society ten lo in din ve a khang ho ai chuan tuna society registered society chartered accountant ina a audit ngei tura a fel fai zok le dik zok ka du wangin ka mangania tin a dik lo mani chuan ko tan kal thea ko da kal ro se ka chau khum mai MLA fan hi a dik lo fel lo e ru ko mani chuan ko da kal sela min ron be ro se helaya MLA guidelines po phe khat po chiar lo ka ti thina MLA guidelines akhan local council te YME te khang ho ka pek tur ti om lo local council enge ni po ngai poi mo lo te tia ke ai ngai poi mo anom ka hello party dang en lo chuan MNF local council chairman te po anin bul ramachia an corporator ina pe theilawa PWD train pe theilo MLA fan hangin ama kan thoti rani chutiang bok chuan congress local council member ko kan tia kan in zalo nai ka khlem lowa am toemonin political assassination an tia ka ming ti che tum wang thim thimin mirong kher nga chu thil ti tum po ni nga ria in soifia tum ko kan ni lem lowa mi pui nan ria solai biala ke tuka MLA fan lang tlang le enge niang fel fire kal pui tum hinom ka khelo ka ti top ngam chu wang chuan ka MLA fan ka man dan po hi kan ina print sa vek enga da ka update zela en du nom chuan kan sitting room si ra ka ta char zel en fia du menon zo du nom chuan chu ZPM zia nia lang tlang sarkar zia nia tin MLA fan kan thodonin local development committee member ho te kan tho tur kha kan in ron thlapa anin an tho khom ha kan thok thin ni kuma anun hung ber kan thu thunga kumin chu in than ber kan boi lu ko vai kan thu thei don lo ka tia kumina ro kan in ron man lo aba jong chu kan in ron chutiang chuan mi pui ayo ho kha kan ron a local development committee member ho in an ron se kha kan chuk ma sa zela chutiang chuan ma kan la a MLA fan ka man dana hen dan kal engma om lowa an du chuan ko ta an kal the ti ha chana ni